Dr. Donwa Dedwalson Lapang, Menteri Rangba Barim Kejela, Balaju Tipat Ba, Kumu Dr. Didi Lapang, Balaju Aina Amru, Kumu Kpa Ribhoi, Ula Kla no Nakania Kesla Perthei, Minta Kekat Arterik Nailur Arjar Arpusan, Habetini Hospital Shillong, Hadian Kejingban Jong Kejingshtom, Nakajinglong Temen, Balane Kumbakat Tukat Nipor. Yu Dr. Didi Lapang, Lakha Haka Kendai Terik Yayong, Kat Kendai Spa Lai Pusau, Bat Udairu Ukun Beningkong, Jong Uba Don Wawar, Bat Kakong, El Siban Lapang, Bat Uday Ulok Jong Kakong, Amitis Linda Jones Bla. Dr. Didi Lapang, Uday Uwe Nikinong Yalam, Barat Ba Jong Karibhoi, Bat Pinyo Ya ke Distrik Kabapura, Bat Ulalongru, Kum UMLE Beningkong, Haus Nem Kat Kendai Spa Nyopuar Nanongpo Constituency, Bat Ula Job, Kumu Kertong Shimet, Bat Day Haus Nem Kat Kendai Spa Kendai Puar, Ba Ula Bat Ya Kekerdan Menteri Rangba, Basan Jong Kejela Meghalaya, Bat Hakjiya Linti Jong U, Hakakam San Perthei, Dr. Didi Lapang, Ula Yo Ban Bat Ya Kekerdan Menteri Rangba, Hadu San Sien Kinti, Bat Kasien Kabakadu, Kadai Haus Nem Arjar Kendai, Kabla Pinlong Yu, Kum Uwe Nikinong Yalam, Ubla Slam Baha Hakakam San Hima Sima, Hakajila Meghalaya.